Juzi tulikuwa na mvua. Mvua ilikuja tu ikabeba miwa zetu yote, na sasa tunahesabu hasara kubwa. Sasa tunaomba wasaidizi wenye wako na roho, wenye wanaweza tusaidia, wajitokeze watusaidie, cause hasara yenye tumepata sio kidogo. Ni tukifanya hesabu ni roughly 700,000, na hiyo sio pesa kidogo kwa vijana kama sisi. Sasa tunaomba mama yetu, Mama Gladys Wanga, akuje eneo hii, atuangalie, hata akuje na solution venye tunaweza control maji, hata ingie kwa ikuwe na channel moja ingie kwa mtoni. This flood, the origin is from that mountain, so it's come down with a combination of some waters from people's roofings. So we are urging government, national government collaboration with the county government, if they can come across. Juzi mvua ilinyesha vibaya sana, ikaenda na miwa zetu hadi kule River Lambwe. Sasa tujui tunaweza fanya aje kama vijana. Juu miwa ilienda yote, tumepoteza pesa mingi sana. Hatujui tupate usaidizi namna gani. Tunaomba mama county na deputy wake atusaidie.